Dilolostro YouTube channel. La hi go deep. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Album ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ya lembe ra 2024 leyi nga thyiwa leswaku ri munhu wun'we ntsena yi phohlile. Loko hi karhi hi kamba kwala ka swiyenge swa mabulu hi fike hi vona eka YouTube album ya xiyimbeleri Mr Post yi fike yi postiwa eka yin'wana channel. A hi ngheneni hi vona laya i tinsimu ta ku fika tsevu leti se ti nga phohla ta album ya xiyimbeleri Mr Post. Se loko hi nghena layani hi fika hi kuma tinsimu ta xiyimbeleri Mr Post eka channel leyi nga thyiwa leswaku ri Vulombe TV. Se a hi languteni tinsimu ku ti ngani layani, lomu languta i 1 2 3 4 5 6 i tinsimu ta 6 leti nga pfuta ta xiyimbeleri Mr Post. Se hi ti yingiseleni tinsimu letiwani ku va hi twa leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va hi swekele yini eka lembe ra 2024, kambe sweswiwani hi kombela ku va hi nga vulavuli to tala kambe tinsimu hi ti twini. Kambe swi hoxekile swinene ku va tinsimu ti kumeka ti pfuta hi ndlela leyiwani, munhu a teka tinsimu ta xiyimbeleri a ti posta ti nga ri ta yena. Ni vona swi hoxekile swinene, kasi hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza tinsimu ta Dr Joe Shirimani ti kumeki ti pfuta, laha Dr Joe Shirimani va nga tivisa leswaku ri ti pfutise mhaka ya ku loko va langalanga minkarhi laya a va nga langangi kahle, se swi endla leswaku ri tinsimu ta hatla ti fikelela evanhwini. Laha hi nga tlhela hi vona xiyimbeleri Mr Post va endla nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va yingisela tinsimu ta Dr Joe Shirimani va karhi va sandza kumbexani ku sola album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani. Se lembe leriwani swi fike swi humelela vona hi mhaka ya ku tinsimu ta vona se ti kumeki ti pfuta. A hi nge vuli leswaku ha swi hlohlotela hi mhaka ya ku a hi mhaka ya kahle leyiwani, a swi kahle na le ka xiyimbeleri. Leswi vulaka leswaku ri sweswi hi ta va hi yimele ku va hi tatwa leswaku ri tinsimu letin'wana ti nge zaku ti huma tona ti njhani, na ku va hi tlhela hi rindzela album ya xiyimbeleri Dr Joe Shirimani leyi yona yi nge zaku yi pfuta ka ha lo huma tinsimu timbirhi ximfumo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dr Joe Shirimani chila msawa yakuoneni fikilertako imbalanisa ndathanipona kahle lembelertako. Okay, ngeni xigodini namuntlha Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.